Mencarikan Gaulia 371 melalui pengeras suara iPhone ngiring standby. Bingkingnya Pak Dehep ya tore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gajong Karai bergabung standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kacong Karai sebeda seputaran Al-Karawi motor sekelangkong ngiring sabenduna sekedabling sareng Kacong Karai pasir itu mengulang. Joker ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joker sareng Mbak Ana sebeda larangan di launa jembatan Ngai Malar motor sekelangkong atas gabungan nepon manteren paling sehat bersama keluarga ngiring standby. Bingkingnya Pak Joker ya tore. Assalamualaikum, Panglima Kumbang ikutan standby. Assalamualaikum, Mas Odi ikutan standby. Assalamualaikum, Pujangga Lepung Timur ikutan. Assalamualaikum, Raden Ahmad ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Kumbang motor sekelangkong ngiring standby chicken terpantau. Mas Odi motor sekelangkong atas gabungan nepon tor chicken Mas Pujangga sebudaya Lepung Timur ngiring standby. Bingkingnya Mas Pujangga ya ter. Assalamualaikum, Bayu Mandala Al-Karawi standby. Ya dinto banyak saya apurun ke dabling mengulang pasir kan dinto. Ngiring selain bingkingnya Mas Pujangga. Assalamualaikum, Bayu Mandala Al-Karawi standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengkina agabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu sebere Mandalikarai motor sekelangkong atas gabungan nepon ngiring standby chicken terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pinter Saut sebede Lembung Barat di berekna jembatan Klete Kemper motor sekelangkong chicken bede Bang Tayyib super lokal depon ngiring standby chicken terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aka sebede Rombia Timur motor sekelangkong ngiring standby. Bingkingnya Mas Aka ya tore. Assalamualaikum, Obelan bergabung standby. Assalamualaikum, Bung Koneng ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Opelan saya selalu aktif tiap pagi mengikuti Kaulia 371 juga absensi epon motor sekelangkong yang standby terpantau chicken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Koning sebedai sobuk karai motor sekelangkong Bung Koning mantaran setajana pada sehat bersama keluarga ngiring standby. Bingkingnya Bung Koning ya tore. Assalamualaikum, Done Sentul Daja standby. Motor sekelangkong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kamandanu sebeda pinggiran Kota Bogor ada jenap Gudang Upet motor sekelangkong ngiring standby. Bingking Mas Kamandanu ya tore. Bung Tomo mewakili warga Grini. Tony Sentul Daja standby. Assalamualaikum, Cirebon Penang standby. Assalamualaikum, stabil ikutan standby.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpatau Bung Tomo mewakili masyarakat Krini, jam monitor pengajian Kauliah 371 melalui pengeras suara motor segalangkong Bung Tomo. Saya selalu aktif tiap pagi mengikuti Kauliah 371. Juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Doni, saya beri sentol dejah motor segalangkong miring standby. Juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Toto sarang Mbak Ila, saya berada ilu kulu cerakan pinang mudah motor segalangkong miring standby. Juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Stabil, saya berada betepotek ini topote motor segalangkong. Bang Stabil, saya juga selalu aktif memancarkan Kauliah 371 melalui pengeras suara miring standby. Bingking Bang Stabil ya tore. Assalamualaikum, ikutan standby. Irwan bergabung standby. Baru Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamas bersama keluarga besar saya berada di Lana Makam Cena motor sekalangkong. Bang Mamas juga berada Juksiwan motor sekalangkong juga ngiring standby. Juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mustami sarang Mustamia saya berada pinggiran Kota Bogor. Juga berada Pak Cekung saya berada Partelon Polsek Lenteng. Juga Bang Surya saya super lokal telepon Bang Mustami motor sekelangkong ngiring standby. Bingkingnya Bang Mustami ya tore. Assalamualaikum, kalau gondang mau gabung. Assalamualaikum, ikutan standby. Assalamualaikum, Jeffrey bersama masyarakatan ya, ikutan standby. Assalamualaikum, Kejenggu Erom di Timur bergabung. Assalamualaikum, Regen bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kala Gondang saya benar-benar sebera motor sekalangkong atas absensi epot kan diterima gadinta juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baratna saya beda larangan kending motor sekalangkong atas gabungan epon juga terpantau. Mas Jeffrey bersama masyarakat Tanian Lanceng saya beda pebelen fotoan motor sekalangkong ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musafir sebeda sokian gelampon absen asareng Bang Abi Saib atau sekalangkong ngiring standby juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Regen sebeda Rombiah motor sekalangkong. Mas Regen ngiring standby. Bingkingnya Mas Regen ya tore. Assalamualaikum, bergabung. Cung di Sumenep. Anak jalanan bergabung. Namanya Encung di Sumenep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry sebeda larangan motor sekelengkong. Mas Ferry atas absensi epon juga terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Encung sebeda kolor sareng Mbak Lingling mantaran sehat sedaya jenah miring standby juga terpantau. Anak jalanan Mas Vicky sebeda Lenteng Bare pengkiri jalan motor sekelengkong. Mas Vicky miring standby. Bingking Mas Vicky ya tore beto korang 4 menit. Rahul rom dia bara standby. Miring selain gak ditok ini tak terpantau mungkin bisa bentoh. Assalamualaikum, Hendri. adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wiro sebeda Pasar Lenteng itu ku paling deje setip ke barak atau segalangkong ngereng standby juga terpantau. Mas Hendri yang diwakili red teman-teman motor segalangkong. Mas Hendri ngereng standby. Bingkingnya Bang Hendri ya tore. Assalamualaikum, Kejenggu Erom di Timur bergabung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadinto kedabling mengulang saya sebelum Mas Farid. Sebada Mas Farid sebada patelon talak ke benar September lenteng matur sekelengkong Mas Farid. Ngereng standby. Saya sebelum Mas Farid pasera kadinto. Assalamualaikum ke Janggu Eropa Timur bergabung. Kadinto kedabling boleh mengulang ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hosen sareng Mbak Melati sebada baru matur sekelangkong Bang Husen atas absensi pon salam Mbak Melati minta kapeleng suara ngereng standby bingking Bang Husen ya tore saya gak ditong ngecueng ngereng selain bingking Bang Husen mengulang. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ke Janggu Eropa Timur bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tapat ki boleh ke Jenggu matur sekelengkong atas absensi epon. Insyaallah talbun ka dinto tanggal 15 Desember compo epon Bang Abu Nawas atau Bang Haris berena pom bensin Kending tanggal 15 malam Rebuh. Informasi kanggo ke Jenggu se tantuna aktif ikuti ka dinto. Bingking ke Jenggu ya tore. Assalamualaikum. Kang Santri Lukulu bergabung. Semoga ikutan standby. Baik. Kadinto pada sekedar bling mengulang. Terpantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darwin sebeda lecen Pamekasan matur sekalangkong atas gabungan nepon beserta Maharani Group. Mas Darwin matur sekalangkong ngereng standby. Bingking Mas Darwin mengulang gak dito bekto kurang semenit ya tore. Kang Santri Lukulu bergabung Bang Firman. Standby. Assalamualaikum Iqbal ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arjun sebeda moncek matur sekelangkong atas gabungan dipun. Terakhir Kak Dito Mas Iqbal dan Mbak Bunga sebeda lenteng barak matur sekelangkong atas absensi pon. Kak Dito pengabsen terakhir Mas Iqbal, pengabsen pertama Bang Amar. Ngereng setajana langsung standby untuk mengikuti kauliah 371 saporan sebelumnya menapi pada serta kepantau. Insyaallah laku bisa tapanki boleh. Saporannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا
أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته. فمحمدنا
هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب
هو خير نبي في أمته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وارتياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia kuliah 371, sesata jena insyaallah sami-sami muljaki Allah. Sepetan kaula langkong-langkong muljaki utama nestaja para kiai ji guru ngaji
Sateja cukan para ustaz, sateja cukan para punyai tor ustazah. Si satajana patanggoleh cukan muljaaki otamaipon si sotini teni kuliah 371 pagi hari mangkin ke intoh rese tanggal 10 bulan Desember 2020 secukanan patanggoleh muljaaki torcukan ngatoraki banyak sekalangkong cakanca tor tantretan se istiqomah kalaban ikhlas cukan aparing bantuanipun kangkui memperlebar pancaran kuliah 371 se pancara ulang melalui banyak frekuensi. Saya frekuensi pon 2 meteran ataupun juga frekuensi pon FM. Frekuensi pon FM. Atau benar juga melalui frekuensi channel Santrios Sumekar. Juganan dekat saya memperluas pancaran kuliah 371 saya pancar ulang melalui pengeras suara saya dari masjid atau dari musola atau dari compok setajana patanggoleh atau raki banyak juga motor sekelangkong setajana muljaaki Allah Tengkola muljaaki terjukan setajan mantar kenging balisan kencaran jeraja di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pencinta pendengar kuliah 371 saya tengkola hormati dalam cuaca selep-celep saya juga nibarengi kalaban saya resek mendung iman kak diman manabi tengkola ning pagi mangken alhamdulillah kaparingan sehat kesempatan kalaban kesehatan sebarengake Allah tara SCE kalaban seakuna lebih-lebih SCE kesehatan bendia kalaban berusaha nyare tambana sampurnana bekal atau bana sanguh kangkui patanggoleh saja semun pasti saja ngadep Allah Subhanahu wa taala karena sejelas perjalanan akhirat mereka sangat lancar lanceng sita pangki ika imato toka sita tuli pangki ka imato toka sita oning kula ban panjenengan ning ka imato toka cuma harapan manabi akhirnya manusia bedah bekal badan ning dua kenengan ima swarga ima neraka harapan kalaban usahana nambahin bekal sesampurna karena terokenginga ridwan Allah dan suarkan Allah. Saya harap tak ada lain namar kesyafa'at Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah astaghfirullah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bila dari Kak Dinto para pencinta para pendengar kuliah 371 tak rema-rema Nabi baskun ngajak tak rema-rema Nabi tetap ngajak tak rema-rema Nabi tetap teristiqomah ngajak dari telok ajakan sepertama ngereng setelah nama banyak adzikir dek Allah jelas kalaban banyak adzikir
Rap ngarepaki mantar teti obat ate. Mantar tetia ma perse dek ka ate. Mantar tetia materak dek ka ate. Karena insyaallah manabi caipun Al-Quran cuma zikir baneka si bisa matenang ka ate. Selain tak kira bakal matenang ka ate. Cuma zikir baneka si bisa matenang ka ate. Lebih-lebih ku leban panjenengan mausan si tak lepas selalu ipeti ke baik konsumsi sekal punya baku leban panjenengan tak ada lain iki pandega kalimat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ahsanul hasanat. Kalimat la ilaha illallah pandega lebih bagus ke bagusan. Timun ki beda bagus dak cung bagusan tempang kalimat la ilaha illallah. Karena tentretan saja kepada Allah ate rosak, ate peteng, ate gede, ate geli bahkan juga isebabi karena banyak-banyak hal segempang elakonin salah, segempang elakonin keleroh ate kuleban panjenengan. Lain sejat padang-padang kesalahan na ate padang kakelero na ate padang sesuai kelaban dadi salahna abek akulineka akulina abek ni ke salah apolana abek tor ating kana abek ni ke banyak salah. Termasuk jaipun Sayyid Abu Waqi Imam Hasan Al-Basri di dalam setong kitab Rosa ka ate nikah titi terang, titi padang. Kalaban pun apa? Kalaban padang abe andi pengauningan, terang abe andi pengetahuan, karena ngaji, karena nyari ilmu, tapi ternyata tak andi amal kalaban ilmu neka. Tak ada amal kalaban ilmu neka. Karena napa tentretan saja kepada Allah Subhanahu wa taala ponapa manfaata, ponapa faidana ilmu manabi tak yamalaki. Karena hakikat daripada buana ilmu mereka kan beramal. Hakikat daripada ilmu mereka buana amal. Hakikat daripada buana ilmu, hakikat daripada buana ilmu ki beramal kalaban ilmu ni kan. Jadi mungkin cuma sebatas abu andi pengetahuan, tapi tak bisa nonton pekusa pengabdian nada ke Allah. Berarti ilmu tak abu. Tina apa faidana? La faidata fil ilmi jawaban ulama. La faidata fil ilmi idza lam yu'mal bihi. Innama thamratul ilmi al-amalu bihi. Napa manfaatah? Napa faidana? Ulaban panjenengan di ilmu idza lam yu'mal bihi, ternyata ilmu nama nabi tak amal laki. Andi arti napa artinya kalau leban panjangan di ilmu mun ilmu na tak manfaat, mun ilmu na tak manfaat. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Napa artinya mun alim la sarjana tetapi tak tak bisa tak ilmu nasi badan ni tak yang malaki. Ilmu nasi badan ni ke tak yang malaki. Ilmu na tak akuna, ilmu na tak manfaat. Padahal laili balih buana ilmu nikah tambah na takok ke Allah. Ingat
buana ilmu nikah ti selabit abid muntuk seabid sekolah waselaan di gelar santre se punya ilmu tetapi mun tak nyambi tambah takok dak ka Gusti Allah berarti ilmu na tak manfaat. Manabi tak nyambi takok dak ka Gusti Allah, manabi tak nyambi takok dak ka Gusti Allah, tak semak tak nyambi semak dak ka Allah, berarti ilmu na tak manfaat. Buana ilmu nikah tambana takok ka Allah. Tambana ningalena deka calana abang tibi. Tambana ningaleh dek calana abang tibi. Dikengai. Kengai. Buana ilmu tambana takok ka Allah. Sajen tambah takok ka Allah, sajen terang alakoh kasih perintah Allah kalaban ongkuan, alakoh kalaban bener, alakoh kalaban tepak. Sajen tambah takok alakoh akhirna perkara-perkara maksiat. Sajen tambah takok alakoh akhirna perkara mungkarat, takok teti si roceh, takok teti si zalim, takok teti kani aja. Pas buana ilmu cukan tambana ningaleh kulaban panjenengan dek ka aib patibi. Beni malah sajan tambah ilmu, sajan banyak ningaleh aib orang. Mak banyak ningaleh aib orang ya karena cet nyari calana orang, nyari celana orang, nyari inginan orang. Ya, berarti ilmu tak tambah. Berarti ilmu apa? Berarti ilmu tak manfaat. Berarti ilmu tak akun. Terjukan buana ilmu boleh tambahna abek tahu bahwa odik ning itunya nikah tidak lain pentingnya kangkui tahu Allah. Kangkui tahu Allah. Ti odik kulaban panjangan yang itunya ni kata tak lain tercunah kangku tahu Allah, tahu Allah, tahu napa saya perintah Allah, tahu kasih larang Allah. Bila saya perintah elakoni, bila saya cekal, saya larang itingkali. Nyaman tahu Allah. Terus kalaban manapa seampunlah itu buaki Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ti Allah nyiptaki bangsa jin, Allah nyiptaki bangsa manusia kecuali illa liya'budun. Apa makna illa liya'budun? Illa liya'rifun makna. Baca jin ban manusia ni kata ti si tahu-tahu kapi ka Allah. Tak gampang fatnya faten si tak patut atau tak pantas dek ka Allah. Tak gampang cubaan sangka ka Allah. Angkana teraitan setuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekali-kali napa secelakar gempang olati Allah langsung. Nika cek gempang-gempang kebae itu kebiasaan. Elakone bi kula setejena banika. Agati cek pun beri saya sebut lagi. Cek riyaan, cek riyaan. Cek riyaan, cek tertireng riya, cek tertimurain, cek tertireng riya, cek tertireng ujub. Ni kapi olati langsung Allah ni kan lakon hati. Makana
Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala atabu, inni la anzuru ila suwarikum, sengkok tak ngabesero panaban, wala ila a'malikum, engkau tak ngabesero napa lakon beunjan, kok tak ngabese kulina beun, engkau tak ngabesero panaban, tak tahu apa-apa. Ropa kiai ke, ropa ulama ke, ropa pejabat ke, ropa rentani ke, ropa pedagang ke, ngalah tak urusan dah banjir lah. Walakinni anzur ila qulubikum. Lik sengkok dia tetapi ni sengkok dia ngabes ada banggapi dekat apa sih ka kuli atin. Atin ni ka kuluan banyak ngasih pantau langsung sareng Gusti Allah. Kan jauh-jauhi kuleban panjangan andi ateh ngelakonin kemaksiatan kesalahan si gempang ipangkining dalam ati ni ati cepon beri berderia kiria kalaban amal-amal bagus nah belum amal coba dia ada mah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harramal jannah ala kulli mura'in. Allah Ta'ala ngaramaki dak ke swarga. Swarga diharamaki ben pangeran. Siapa? Orang-orang seria. Orang-orang seria. Orang-orang seria. Bencukan je sampai ate kula ben panjenengan ni ka ucup. Bencik sampai boleh lebih-lebih kula ban panjenengan ate merasakan andi mang-mang kabedenah, mang-mang kabedenah, mang-mang kawajib bedenah Allah. Beni mang-mang kabedenah Allah, manabi mang-mang kabedenah Allah ni murtad ni. Keluar dari Islam ni, Allah berdenja ya, Allah berdenja ya. Kemurtad ni. Manapun kuleban panjangan kun mang wajib na berden Allah. Wajib berden Allah banja ya. Bini langsung wajib na. Si mang kewajiban. Mun bolan nak cek dakar ko caki rasul muhlikat ternyata. Orang mang ka berden, orang mang ka kewajib. Orang mang kewajib berden Allah. Panika termasuk pusat kerosakan. Pusat kerosakan. Mang kawajib beberna Allah. Kecukan kemaksiatan segempang ipangkining dalam hati. Atau benar tantan saja cukan napa? Merasakan aman, ngerasaki aman kalaban siksana Allah. Ika boleh. Di bengal maksudnya. Kasiksana pangeran ni ka bengal. Kasiksana pangeran ni ka bengal. Tapi aban kirap ngarep beles sa pangeran. Heran ni. Bengal keseksana pangeran. Tak apa-apa makai tekeng rocik. Tak apa-apa makai apa kapi usaha ngangkui kerocian. Sebenting abak pakun ngarep beles sa pangeran. Ida masalah betul beles sa pangeran. Sekarang kan abak lang ngalakonin hal-hal si tak guna, hal-hal si tak manfaat. Beli sa pangeran lah pakun mingo ka kulaban sambian.
Bila sepangeran mengo ka kulaban sampai. Setong contoh tadi. Akati banyak orang-orang sukses. Akati banyak orang sukses. Walaupun celana saya salah. Banyak sukses tapi celana kelero. Yu'tihillahu ma yuhibbu wa huwa mustaqimun ala ma'siyatihi. Ini kelafala. Orang sukses tetapi ban bakun roceh. Ban sukses kalau ban jalan si roceh. Jalan si tak amanah. Jalan si tak jujur. Tapi kenapa saya pada akhir dari kesuksesan ni kah? Bencana mak. Bencana. Sipas banyak ni kalangan-kalangan reng soki tak zakat. Banyak kalangan-kalangan reng sukses, kun sukses karawa TV. Sampai tak ningali kada reng laib, sampai tak ningali dak reng miskin. Angkat ori arep pagi memberi sebenarnya rakyat Sumenep nikah milih calon pemimpin daerah nah kita ori tua aki termuka sareng Allah Subhanahu wa taala se iparingin tekah mimpin Sumenep 5 tahun ke depan ni kah manter-manter lebih bagus, lebih ngena dekat rakyat manabi ken mireng saos kaserona rakyat ni kah setong napa tambah kesayan ampun ni tambah kesayan. Kenlah beda kenlah ngiding ka nangis rakyat, ngiding ka keluhna rakyat, ngiding ka kaputokna rakyat. Panika insyaallah Sumenep sae nika. Takok deki kula ban panjenengan kun kare milih. Tepaan pak depan kun maladi kula ban sambian saya korot koten. Maladi kula ban sambian saya petompes. Datang saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula la koe ngak kadawun Kanjeng Nabi. Saterpenterna orang lebet di atas aing. Saterpenterna orang lebet di atas aing. Bila sajan tambah semak ke aing. Bila sajan tambah semak ke aing, sajan tak kemungkinan. Nah, sajan tambah semak ke aing. Melarat orang ni kasih selamat dari tampas aing ini tak kelar sedekah. Ini mudah cebu nikah. Orang bila acelan di atas aing, siapa orang seacelan di atas aing, mun sajen tambah semak ke aing, melarat setak ecapo tampas aing. Sama dengan juga tinggal urusan abak ni banyak kalau urusan tunya. Tinggal abak tak lopot selalu berhubungan kalau urusan tunya. Melarat kita si sajen semak ke urusan tunya, si tak ecap atam pesena ke cubek na tunya. Melarat
saya tak kembang capok pengaruh tunya sebab akibat tak fokus kelaban pengaruh tunya kelaban panjangan teti jauh dak Allah. Teti jauh dak Allah bisa jadi kelaban panjangan teti tak andik fokus hubungan sareng Allah. Bisa jadi puncukan tak bakal andik fokusan, tak andik fokus hubungan bi bangsa bi pada manusia nika. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Segala naki tore tua aki. Pasera setekah kangkui akan teh atau benderosaki masa periode pemimpin daerah Kulaban Panjenengan seampunlah lepas kangkui nerosaki mimpin Sumenep ke depan 5 tahun dan muka pertama sareng Allah ya beteti pemimpin sesajen takok ka Allah ya beteti pemimpin setakok ka Allah ben takok ongku ka Allah padukan mantar-mantar sareng Allah paringna ngiding paringna ngiding paringna mereng dak kasero-sero rakyat dak kabutuhan rakyat. Amin amin ya rabbal alamin. Dadi kaya pun dabu mun bakna ningaleh setong kabulana Allah ya pataka hajat sang Allah. Dari apa saya ingini? Dari apa saya mau? Dari apa saya terus terus okia terus sukses terus jabatan lebih teki terus andi jabatan terus tetia kelebun terus tetia bupati terus tetia gubernur terus tetia dewan terus tetia menteri atau terus tetia presiden tetapi wa huwa mustaqimun ala maksiyatihi. Ternyata semuanya berusaha dengan melewati hal-hal yang diharamkan Allah. Ini bercampur ben maksiat, kerocian, kelecekan itu dan semacamnya. Nah, maka teka hajat teka sak taning kabar saja. Teka haji teka sak taning kabar saja. Karena wala kono orang semerasakan aman kalaban apa siksana Allah, tetapi berharap kebelasan Allah. Mana mungkin? Ngarep belas pangeran. Tapi apa ni larang-larang pun pangeran tanda kalarang na pangeran. Ya si dapat apa dari hajat saya tekan ni, dari hajat saya sukses dari apa kemauan yang didapat umpamanya ni kemauan senyambia bencana kemauan saya sukses kesuksesan maksudnya kesuksesan ketekaan hajat dan senyambia bencana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tikingain kulaban sambian orang-orang wajib nyari ilmu nikah karena ngarepaki terobuana ilmu maka kengai sampai kulaban panjenengan merasakan aman dari perbuatan maksiat taumun kulaban maksiat berisiksan Allah tibas kengai debun Kanjeng Nabi. Siapa-siapa orang seajalan niata saing. Kengai, siapa-siapa orang seajalan niata saing, sajen tambah semak kaing, sajen tambah napa? Tak selamat, sajen tambah tak selamat mun bekal ketampesan aing nikah.
Kenapa saya maksud kalaban nikah? Ada lain siapa-siapa orang sesajen tambah semak berurusan kalaban tunya. Karena tunya ni kan sehari seneng ama. Bener kan? Siapa bodoh orangnya dia tunya tak jadi seneng. Pakunnya dia seneng. Mangkan mun abot terlalu terlelap kalaban keindahan kesenangan duniawi nikah. Antos tunggu tanggal mainnya nikah. Tunggu tanggal mainnya. Sekak dima tak kira bakal lopot kau dian kesebut kalaban napa risiko tunya nikah. Risiko tunya nikah. Karena keindahan natunya nikah nyambi celaka, nyambi bencana. Keindahan natunya, kesenangan natunya saja nah, pasti nyambi bencana. Pasti nyambi bencana. Mangan tunya ni kejak sare seneng ah. Tunya ni kejak sare seneng ah walaupun beabaan ongkune nyari tunya sih nyari seneng atunya. Beabaan nyari tunya ni nyari seneng atunya, nyari celakaan tunya kan tak kira. Pakon abak sih sare kan seneng atunya. Cuma justru tunya ni kah senyambi ka kulaban panjangan mau dikendalikan endak setir, endak kendalikan abak. Tunya sih tak sare seneng ah. Napa? Tunya sih sare manfaat. Tunya seesare manfaat. Sekira-kira tak manfaat nyambia abak dekat Gusti Allah, tinggalkan tunya nikah. Sekira nak kulaban panjenengan kalaban tunya nikah nyambia jauh dari Allah, tinggalkan tunya nikah. Jadi tunya seesare sekama, seak nyambi aku nah. Sejak pun kejeng Nabi maqtiyatun lil akhirah. Seperti kendaraan ke akhirat. Seperti ketumpahan ke akhirat. Nah ini ketunya saya sekutu sehari. Tapi mun celin aku leban panjengan nemunin tunya sehari seneng ama. Sehari bunga nama. Sehari jember ama. Tak kira bakal lopot. Orang yang sikat siapa nikah pakunkan mangki iroceh. Pakunkan mangki iroceh. Mangki zalim. Mangki kani aja. Mangki lecek. Mangki tak cucur. Astaga. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Sedangkan abak beda itunya. Tunya ibadih sarang Allah cirkangkui kepentingan abak. Pas salang angkui palang. Abak cet bau ibadi ning itunya. Baca kalimat ni. Kulit tepan macam TV ni kan. Baca kalimat ni kan. Kulit tepan macam TV. Abak odi itunya. Juga nantunya ibadi sarang Allah kangkui kula banikah. Kaulah setuju ni kau dik dengan tunya. Tunya ijib tak kangkui kaulah setuju ni kah? Tepaan tinggal ampun lah dapat tunya. Kau leban panjangan pas tak tahu ngangkui ke tunya ni kah? Celaka. Celaka. Dia orang tak tahu ngangkui ke tunya. Kau seneng ngangkui. Kau seneng kalah. Kau seneng sare. Lu seneng atur bunga na tunya mak. Yang riba ini lagi balai. Riba ini waktu kau lihat 371 berkada. Ad-dunya dan mana Nabi? Ad-dunya kahulmin naimih. Jadi Nabi tak kelar lagi. Ad-dunya kahulmin naimih. Dunia daripada ben mimpin ada yang tak dung.
Ontong tak mimpi cakar koceng. Ontong tak mimpi cakar koceng. Ontong tak mimpi tompak absaap. Ontong tak mimpi tompak absaap, tompak jin. Ontong tak mimpi cecak ular, bulet ular. Makialah kula ban panjenengan mimpi se nyaman. Maskialah kula ban panjenengan mimpi se seneng-seneng. Dujak mimpi mak. Ya marana ceket, sing la ceket itu ya dulu tak ada lah mimpi ni. Tak ada mimpi. Walau mana orang paham mimpi. Ide dengan bese bedi karong. Pasti cekewah bese bedong kuyitin. Oh, dem. Tak ada mak. Lain hal si Arab tro mun amimpi Kanjeng Nabi. Ya Allah, mun tro amimpi apangki bi Rasulullah. Bila se bisa amimpi apangki bi Rasulullah. Bila se bisa apangki amimpi apangki bi Kanjeng Nabi. Arwah mimpi. Muna mimpi soki. Bunga tontonan sampean yang dalam mimpi nah. Tapi bila cek dari tedung ada apa? Ada apa? Itunya ni kecu senik. Tapi mungkin itunya lah yang biasa seneng dan sampean ke senik. Tengah orang sesoki harta kalau bentani nah. Tengah orang sesoki harta kalau bentekeng nah. Tengah orang soki harta kalau ben usahana sebab usahana. Tengah juga orang soki harta banyak harta karena jabatan nah. Tengah seneng ning kinto mak. Belum tentu ajamin kangku seneng ku aku. Nang akhirat kadang sebalika. Kita cet seneng ning kanto, jadi seneng ning kanto mongko laku jadi bajalaka Dia kati jan sikile rulah. Kati jan sikile. Teka hajat apa dari sika hajat. Teka tero apa dari sika tero. Walaupun sebab tekan saya kata roh tersika hajati ni ke lebat dari saya haramaki, lebat saya tak jujur, lebat saya roceh, lebat saya khianat, lebat saya lecek. Arwah apa saya teka hajat roh napa nyaman. Arwah umpan neraka. Umpan arwah beni atau umpan neraka. Ku laku mun bah taat obat. Mun taat obat, mun tak punya asaborah. Terutama yang sesoki tak asaborah kasih laib. Terutama sesoki tak asaborah kasih laib. Asaborah kasih miskin. Bekalan nih. Bekal nih karek nih. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Ditore pejauh ate kula ban panjenengan dari merasakan aman dari siksaan Allah. Ya udah aman udah orang aman dari siksaan pangeran kan berarti bengal kan? Berarti bengal ke siksaan pangeran. Nika juga setar masuk napa ngarosaken dekat. Walaupun kita tambane beda mak, yang tambane yang tepak kasih tak keleburin apa. Tambane tepak kasih tak keleburin apa.
Tampen ni berde tampen. Jangan sero bacaan Quran apa kah? Sero bacaan Quran. Sero ke tengah malam apa roh? Sero bacaan Quran. Sering Quran ni tak baca giyah. Sajen tambah ada dari Allah. Sir Quran cetak teman bacaan Quran. Pas pun boleh tampen ate pergi. Ning Tomboati, roda mah tomboati kan berarti nyanyian tomboati. Ditampen ate soro bacaan Quran. Soro cek ngakan nyang kenyang. Soro banyak maca Quran, soro ngakan cek nyang kenyang. Pas Pak istiqomah solatan sunnah malam. Lebih-lebih ba'dal istiqadz minan naum. Solatan tahajud. Cek cere solat tahajud, cek tinggali solat tahajud. Apa boleh? At-tadarru' waqta sahar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Tadarru'a. Doa ning waktu malam, doa ning waktu na orang asawor. Doa kol berapa orang saya asawor? Ya biasa lah kol dua sini kah. Doa ning waktu nikah, istighfar ning waktu nikah, zikir ning waktu nikah. Ini kapi tampen hati. Mas, apa boleh? Along bolongan bi reng fokus. Along bolongan bi reng fokus maksudnya. Along bolongan bi ahli khair, along bolongan bi ahli fokus, along bolongan bi orang-orang soleh. Hadir ke majlis ulama, hadir ke majlis pengajian. Ni ke tamban hati tapi jereng kapi je tempat saya kesenengi deh. Ya mak benih tak kesenengin deh ya mun tak kesenengin tak kau kibah baci nya. Tempat kasih tak biasa roh. Sering benih king tak bisa mak. Benih king tak bisa, king tak biasa. Benih king tak bisa, king tak biasa. Teti serena abak bisa, king kunya tak biasa, tinggal terbiasa aki. Karena membiasakan cuman. Ajar latih-latih. Ajar latih-latih. Kalau lambat ki muntuki. Kalau ki muntuki ajarin sana ke bikiai. Muntro istiqomah ke malam. Sehingga tingrib maurib macam Yasin. Wah. Engki. Tingrib maurib macam Yasin. Kan muning ponduk, munting ponduk karai mak. Ning ponduk karai. Santri-santri ni kan bila maurib seperti ni wajib pagi ni. Wajib pagi macam Yasin ni. Bener tak wajib nak baca Quran. Kan Quran tak wajib dibaca mak. Masa bareng wajib, tapi perlu ke santri punya napa ki? Tekan supaya macam ni kah? Ya pentingnya supaya kita santri-santri ni kah bisa melatih diri karena membaca Yasin waktu maghrib kan ni kah sangat-sangat menolong. Sangat-sangat abdi pertolongan. Kalau ban panjenengan kanggo bisa jaga malam, kanggo bisa qiyamul lail, sini gila. Kan Pak istiqomah macam Yasin. Ini kita bunuh guru kula lambak kula ki mutuk. Ban muntro istiqomah jaga malam, mun bantro istiqomah jaga malam, maka biasakan istiqomah kan maghrib mau Yasin. Ini ngantos salam Jumat. Lu sampean saya maca Yasin ki ngantos salam Jumat, ulang Jumat sedih Yasinan ni kok. Ai. Yasin ni pun malam. Man qara'a Yasin fi lailatin dan ma asbaha maghfuran lahu.
Tu mengajar Nabi siapa-siapa orang yang semacam Yasin di waktu malam, maka kulakku berkali semua ratus-ratusan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Rah. Selain dari selelema bacaan Quran, tak mabanyakan ngakan ngisi tabu. Ika boleh. Kurang melarat, mula tepak ke kanan si mula tepak ke kanan si nyaman. Tepak ke kanan si nyaman. Dah derem masih tak mabanyak ajar kebetulan abak lapar. Kebetulan abak cet lapar. Dah masih tak ngakana banyak. Singakan banyak. Justru hebat ni mak. Kenapa? Kebutuhan kuleban panjangan andi ati sebersih, kebutuhan kuleban panjangan andi ati sedera, kebutuhan kuleban panjangan andi ati selembu. Selembu. Si gempangi peringati. Gempangi peringati. Karena lain sebalik ke ati kali, mana ti kali ini kak. Napa? Sulit peringatin lam tanfa'hu mau'izatun. Tak bisa manfaat pakai leng torpedo fokus ni tak manfaat ke orang-orang geliat ini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tambah qiyamul lail. Tambah doa memurniungku doa. Memang betul-betul di waktu itu waktu sahar nih kak, kita usahakan untuk tadarruk nih kak, untuk tadarruk nih kak. Napa munjak maturun tadarruk ini mareni nah. Ni mareni ka pangeran ya Allah. Saburaki itu satu-satu engkau ya Allah. Nying ranying. Nying ranying. Ini sangka apa benda tangken ni? Allah ya Allah. Benda pun apa sarang abdi ni ya Allah. Malah kau entar katu saya Allah. Saburaki itu setan kau abdi ni ngelakonin karena tak kelar ya Allah. Baringin kekelaran, baringin kekuatan abdi ni ya Allah. Langan ni kau walai. Dan sejak kepada Allah Subhanahu wa taala juga long polongan long kuning tempat kelengkian fokus. Bolong-bolong kompol. Kuna cerita-cerita si tak bener tunging-tunging sebut lopot, sebab tak tepat. Tunging-tunging salah. Kadang-kadang along bolong kompol yang main PC. Kadang-kadang along bolong kompol yang meli nomor, yang mainan nomor, yang akan nomor, ramal nomor, togel. Lebih bahaya long bolong nyabu sambil tebak. Aduh ya Allah, nyabu minum, aduh ampun nih. Sebab kelem beres penyakit ada. Tak kelem beres penyakit nang dalam hati tak kelem dak nyimpang. Mangkana doan Kanjeng Nabi pun kulakukan iba cabi kula himat. Doan Kanjeng Nabi pun kulaku iba cabi kula. Tinglangan tengah qauliyah. Doan Kanjeng Nabi Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ika. Duh Gusti Allah, sangkuna tanggul nyoon dak ajunan ya Allah. Nafsan mutmainnatan deka atis itu maknina. Nyoona ati abdina ya Allah, nyoona ati abdina batu maknina aki ya Allah. Nyoona tanggul ya Allah, ati tanggul batu maknina aki ya Allah, patenang aki ya Allah, paaman aki ya Allah. Dek remeh contoh nam mati si batu maknina ni. Tu'minu bi liqa'ika. Iman ateh kalaban apang kina da kaajunan wa tardha bi qada'ika rida ateh kalaban pasti terhukum ajunan
wa taqna'u bi ataika naremah ate kalaban reng paring ngaajunan du mumbah di ate ngari ya mantap mantap pokoknya mumbah di ate ngak kula andi ate asampung iman abek cek mun abek pokal apangki bi Allah orang se selalu ngistoaki cek mun abek ni ke pokal apangki Allah mak oh di ini ke mapan pasti mak sering abek si tak mapan oh di ini kadang-kadang si tak pati percaya wah cek mun pokal apangki Allah kalak kepang tak pati percaya cek mun mati wah ingki pas andi ate boleh ridha kah pasti na Allah. Apa sih pasti aki Allah? Mun fokus ayu sokore, mun tak fokus ayu kita kembalikan ke Abu ban pesabar asapor ke Allah atau buat ke Allah. Ini kayaknya menerida kepastian Allah. Pas lebih-lebih nih kan si akaboyan penyakit. Wa taqna'u bi ataika. Tade naremah atas pembagian nikmat saya bareng ki Allah. Sekolah ko kun bah ngabos ke nikmat orang lain, ngabos kebagian nikmat orang lain, ngabos ke kenikmatan apa boleh selebih tinggi dari apa? Aduh, penikah mak. Selebur ke Roma ngabos Roman orang sebagusan, selebur ke motor ngabos aki motor orang sebagusan. Ada nih. Bila saya sokor din tibi ba? Saya sokor din tibi ba bila? Sampai lelas dari sokor din tibi oh tak kira. Orang mula aban merasakan bertanggung jawab atas nikmat, atas reng paring Allah. Sokor kalau bener, insyaallah tak kira reklerekan ke nikmat tadi nih orang. Lebih-lebih nikmat silakan nyata-nyata dia tersedak abad. Nikah. Di jabatan sebelah dinding lain jabatnya lebih rajin timbang abah lebih-lebih sejak lakar sekantor mah sekantor orangnya cobaan benaban pangkatnya tengkian orangnya cobaan benaban pangkatnya tengkian orangnya retinan benaban pangkatnya tengkian retinannya cobaan kok orangnya cobaan pangkatnya tengkian orangnya kadang abang ngocaki jar tak wajar orang ngero jangan ngadu dengkok beniro iku gitu siapa sih si menentang apa sih teti bagina Allah yang setuju nikah abang odi ator pangeran mangkan gila ika bareng ki ning tore ku leban sampean teti reng odi setawa Allah sini gila beni kun tahu macam Allah beni kun cuma tahu abang nikah mun Allah nikah napa saya sembah gulban sampean bunten beli tore parida ongku atena pangeran ka Allah itu orang yang tahu Allah kan ini orang yang tahu ka Allah kok orang yang tahu ka Allah orang silakan arida aki atas apa mun aban ko pangeran ka Allah tinggal rida pangeran ka Allah berarti ndak setuju apa siapa konak ya Allah saudara temur saudara lawa saudara jadi tapi mula tak tahu ke pangeran mak. Apa boleh hati-hati. Saya sampai aku leban sampean panengkal kocak tak andi pangeran. Tengok. Dan ku leban pancingan tibi tak pati tahu ke pangeran. Siap-siap jadilah. Tengok. Karena ku leban pancingan paudik ni kesarang Gusti Allah kan ku tahu Allah. Satu je manusia sedih apa? Paudi sarang Gusti Allah cerkangku tahu ke Allah illa liya'rifun. Tidak lain supaya aja kuleban panjangan setuju tahu Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi baca doa ni. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Rawahu at-Tabarani. Riwayat dekat hadis nikah doa nikah At-Tabarani sebab Imam Tabarani. Terima saja kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian cukup sekitar bisaos. Sampung boleh. Ki bo di ulama ada boki beni kun cuma
maca Quran melolo mun ate tro beres. Benih kun makosong tabu banyak puasa. Benih sikun cuma cukup malam banyak ki tanpa sekutu ilai betin ya. Ki sebaja gini ka, sebaja kuleban panjenengan selamat dari penyakit hati. Tak sampai tertiring siria, tak sampai tertiring si ocup, tak sampai bengal kesiksana Allah. Di jaga kemaksiatan, kekeliruan saya muncul dari dalam. Muka sareng Allah Subhanahu wa taala karena ampun bila la fokus saya dalam mak saya luar bakal fokus. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, bila aten fokus maka jasad kapi kula ban panjenengan ban angkut-angkutan yang kata ing dalam jasad yang dalam badan nika juga bakal fokus. Kalian berharap ridwan Allah, terpertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma kfina syarral zalimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pencinta pendengar Qauliyah 371, insyaallah sampung boleh laku waktu tor frekuensi sesami. Selalu kota kurang lebih ini una saborah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong Mbak Sandal. Konten gini ngejeret. Tak beres. Korek cek patan norok, korek cek patan norok, korek. Mentero tak norok korek kan. Oh, beri rantai. Aku penari Abah sandal. Sandal. Bangun beda sandal laju. Si anyar beres. Benar kok tukang murban sandal. Benar itu. Keleri. Bayar ser. Buat apa ndek? Anu gangguan. Bonjon dia nak. Ndek area satu yang nonot. Nah, gu besar. Halo. Tidak ser. Ada bakun lebat corong. Agar dep korek. Pak, assalamualaikum Pak. Iya bil. Area pala panas sepak. Keresengan ya bil. Waalaikumsalam Bang Langsyar. Tepak ya dalwa. Kok besar. Bermain sistem roar korek. Iya, adalah karena model jara-jari ya bil. Cara sound system. Nah, itu pader.
Tekak bentan ngekiring mak depak ya share kata pote share. Berapa gua ada pakai kiring ya? Nyaman apa lah teknologi. Mare lorongnya kalau ibu nak jadi share share. Iya kan masjid lah bil dia je yang buat kini para. Bener hati akan tanya ke buat nangkut teronyam biar termotoran ibu ki ya share. Beki kan di. Iya, itu nangkut kantor sebuah nabi dah ngeneng. Eteret terus share lonyo share. Yunua. Teret pas bil. Bayi aja mana termotoran. Jadi standby senyama stabil sebede tisa atau botek. Kita pun lah tak ada, berak stabil. Badai lakonan Ada encung tu macam. bisa kipangki laku boleh dengan rontu banasar dilanjut stabil standby. Ser. Dan setapol. Coba berasar saya tayo bagi banyak keten korek. Ser. Oh, Engki Bang Raja ganti. Lu ngeri jaga ke stabil. Bil, depak bil. Eki Badi gula ni ke depak saya punya ni. depak Terima apa? Terima berempat piro ganti. sabi tek ganti. Alhamdulillah. Jadi nyaman anten bil ganti. Eki sedang kau lega dinto saya tak positif aten. Karena kerang ngebrik ke dinto tak kok nangis boleh pesawat ganti. Enten ni kartun yang sebitak. Nah, ni mung keleng ser. Terima tak temu tang di ser. Tangki ke anten mobil 57 goyang 59. Anten mobil ketinggian 3 meter ganti. Berarti hidupnya mana di anten mobil. Itu padahal tang di ngaleng kau ande. Ngaleng tang di anten kay gunung dia aja ande. Di gunung apa Japon? Ide jena Indra kasa ganti. Ada encung ya. Sobong masih tak ngabsen ni. Dipanggil boy ambil bola ganti. Oh bodoh gila. Ngabsen ngangkui tak ngangkui efek kasa. Ganti. Jong beri jong. Jong. Urun ni. Malam mulai di nak kerja si anu kin. Tengahlah kil komik kil ni. Oh, masa pas ngeberi ke rumah sakit fi Bang Raja. Cak gelak ngangkui anten bobo ganti. Gelak anu bang, napa ngcung ngangkui saya rasa saya kini. Punten kan tahu bodoh. Tinggal membang jong, jangan lupa kalau kes kia. Punten. Duh. Itu punten ngobengi lacin buru ganti. Kamu bareng jual lacin ini bang. Pasar Bengkal. Apa? Kuana bang? Halo deh. Bukan nih, kasi mengoronyuan sebetul. Korek, Engki. Begitu, jawab kan lama. Tanya buat nanya dek, anak nano na. Besar, bakal apa nyaut abah tau jawab. Benteng apa tu? Anda melaki tepat ya, sama ini. Studio beres ini. Yang betul je beri tepat. Senyaman load dia ke BKB ngakui susu beruang-ruang itu bila tak cinta tu. Senyaman tak cilwa sebut ruang bang, sebut apa bang saya ingat tahu saya tergeleder apa nyaman kadang gitu. Tahu tergeleder. Korek.
Enten mon kau lah benih kacin mak mon lode ni berlontong. Tergeleder na tahu tergeleder. Bede nggak tahu ada geleder wak. Apa nyaman takon tahu di kelingi bukan ngerti. Karopok kolek. Oh karobo ora. Roa saya nyaman dong. Itu. Ganti. Engki. Pas lontong mana bi kending jeraja kan di. Tore benar ke biar tore. Bila dah berak. Yakin bila sampai lodi nangkah, esena nangkah, keropok ora, tahu, kacang panjang, tewel, naga ngudah, sekoni teking, yang tak ngangkuy pada dan ngangkuy susu. Lontong, kerupuk boleh kan? Engke punya geluk kan baik nama. Labu rasa pak labu cina ban labu se kuning rasa. Labu cina sebenarnya nyaman boleh aku bang. Kondur bang, mana kondur sampai? Kondur. Engke oning enggak geng kondur. Begitu kondur. Oh bisa mer saya orangnya kata. Gila lah. Kondur. Lengkota bang Raja dimaklumi. Kondur. Begitu labu cina kan sakit orang aja. Balang. Bang ada, orang di bang lo kapi lah. Kondur lancong jong lancong. Kondur. Karek begitu kondur sih kemana kok? Bang, jong. Engke. Kondur ni keistimewaan bang, ikrak bang. Makanya mas asa baru kerak bang. Aru, makanya bulan tak ucok je bang. Mas kalian bulan tak ucok tu. Bocah setengah tahun kau tak ucok tu. Engki si para badalon labu jenasa ni. Labu jenasa kan lancang bang. Labu jenasa kan kini ni bungkel bang rajo kada kan. Naruh nyaman jenasa. Adil Firman tinggal labu jenasa kan. Engki mun kondur nega kan merah ini orangnya katanya. Kondur ni kepada ban seekor apa di luar. Teh biasa mun orang naman ambo bah kegenteng-genteng ambo kan. Oh engki ingat somangka si malanceng enggak? Roa lebih kondur mantap banget. Besar. Engki musuh bisa nega pak pas no. Napa aja rebung keneka bisa tak usah kasak bayi pun musuh karobo ora kasak babek sedeng karobo ora buah begitu korek Tak saya cukup itu bang kuring ajam cukup. Ongki kering ajam. Yang penting londongan neka mau londong apa lembu tak Londong lembu kualo di pereng sati semalam orang bang. Leres. Saya kasak sate nak masih ada kecilnya kapi yang aku lihat dengan di. Ada saya pilihan mas. Memang pilihan. Wah boleh bang. Engki. Ipetas nyaman aku alpok kau gitu. Mana kan to ki lode kan ya londong lode ki model sekona wak. Napa kasak? Lontong si macam ki telok kasak saya model napa kasaknya mana? Saya moncong kasak saya macam ki telok ni gini. Lontongnya ben seremban, mau di pasar sebenarnya perbangnya pasar bang. Cuma lontong kau singa bukang nanti. Engki bajan.
begitu aja macam mungkin model lontongnya aja ini bengkal ini ya seibuan ya begitu mon langkanan kasak wajib bedon besenan kasak dekat 2 hari kasak tak dan bekun bagus kasak gamai bengkal ini kita hidung godungin doy ina tanah nanti punten bodorung-bodungan dah katanya jual di pasar pada pasar anom jual rapor-rapor bang kan bawa bodo batai godungin lalak mana lu entar kalau dia mau rapor kan tuh anu saya bodo rapor skol tono skol merah itu kalau sampai depan aja mbok nanti tuh mau ngoring nanti begitu pas anu na alor mosok napa kasak tongkol gedeng jambe pas dona apa boleh jambe jom ada kejadian deh dah jom mau jak jambe apa nih coba saya lanjut jambe ring coba nih kau mon dinto ring anu jambe mon ngajak jambe tak tahu tadi otik apa pasar dia mulai jambe gua untuk beri lo jelok nanya gas juga ganti enten tanya lagi ke Bang Raja Mundak ibu orang majak campur ni jambe. Alor ni umpon nanti. Kisah jangka-jangkar. Engki alor bodoh itu ngertes mana biar jarak anu apa? Coba jarak rumput laut ke? Tapi ada setting paling penting bang. Paling penting, paling pokok itu semuanya ini kawan. Kenapa? Tak kering. Tak kering? Oke, mau kering ya tak bisa punten. Kering dulu ya Allah. Selepas bersih paposa. Boleh bah. Elong patang ngiding apa? Corona aja ini. Oke. Jadi gimana ya Pak? Mau panggil sana anu apa? Mon patang ngiding ban apa bunan apa nih Pak? Bahaya kasa. Begitu mungkin ngiding gak buna kentok kasa entan Pak ini. Lanjut lah bang, dulu pada acara bang. Apa nih? Italak. Hanif datang ya? Hanif datang. Hanif? Oh iya. Lanjut. Ke Pancung. Saya ada berangkat dulu ke aktivitas. Tapi nyantai ke lepon, dah berdiri. Silam repuh. Silam repuh ke boleh ke lengser bang. Oke. Mana repuh sir? Seperti biasanya rombongan sir. King. Seputaran pom. Gitu Pak. Compok na Pak Abu Nawas. King gitu nah. Minta monitor bela Garwa si malam Rebu tanggal 15 ganti tepat paling ku bagarnya paling saya noku mundode ben bulut apa lu di ben bulutnya tak setel bang Andi cek gini kalau di ben bulut dia mau jalan aja dia. Pak Gro itu kadang melemper nih saya Pak ngerti orang guna kita neber sana toki bang mulai bernyaman bang make apa roh nih sakira roh bang begitu tapi membadanya
Kasa bawa nirwana orang malam magasa giba. Sarana gaul lah kasa. Mi basa kentok dalam sarwangan kasa. Paling mana dari panjenengan ke rumah sakit. Beri kasa tamu malam mah. Sebelum nama angkat kano kawan cela. Kan tahun lagi pak. Mungkin pak. Mungkin coba dulu raya na. Tak coba raya na si bapak ruah beri dengan neka bisa na. Oh ni kacang belak datang ni. Budal dulu lah. Tu aki terbersa. Siapa nama? Dua dang ini. Orang bong apa ni bang? Bong corona ini. Engki. Entar insyaallah mun gadang ni sakit cukup mana nona mun sakit ni. Paling sehari pun lestari ni. Begitu kan di. Olok na sambil olok ko tes. Telepon je dah. Kita na rin TV ki orang siro na rin Entar ni coba ni. Telepon na. Ni ko tiga minta support na bikin beremah wah. Lagi, mula berangkat TV. Tu share juga, tu yang lain juga yang ada yang monitor dilanjut dulu. Untuk rekan yang sudah biasa aktif hadir, jangan lupa malam Rabu yang mau hadir silakan hadir. Boleh cerio bang. Oke, ya baru mengiringi Pak Raja 73. Yuk baik, cerio. Dapat share, yang budak. Oh, dapat. Pas bodoh budi-budi na ba? Iya jom. Sikit bahasa kan dah jom. Berapa? Jenja bahasa. Lok mah bahasa. Apa gil? Kok corona colok-colok. Satu sekali. Bel malam. Onja, waktu geding. Apa na? Malam Rebu kumpulan na. Iya. Iya bermalu. Talbun. Oh iyalah, ini nak bawa ngerti. Jom. Oi, Jom tanya lagi jom. ya telepon kok. Oi. Coba orang yang pasar ya. InsyaAllah tak ada bakat. Ya kok ngedin tarawah. Meki bodoh orangnya. Bada. Apa gir? Melatongar. Boleh palapa boleh. Jarang lalaki melawalapa. Benih pasar mon tada orang mon pasar beda orang aja. Iya lah sikit. Apa belan? Mulai kena matu. Dilanjut. Saja ngacan entar lagi je celap. Bermain jadi walan tak ada kata. Ya, kok terus ngantos Kia mas pikir apain undangan dia jangan saja meranggar ya. Lekar Kia mas pikir undang. Kak. Mangkat tangan Iya. Kok mangkat dasar? Kemas emak bener ke pasar Sarongki kak. Ramian lentang. Ramian lentong. Iya, Sarongki sakit aku. Lentang sehari pak. Tapi teman kalian teng yuba dengan borok ya kau boluto jauh. Pasar moncek jauh nyaman pila pasar lentang. Iya, kok pertengahan ke Sarongki jauh, ke Lentang jauh, ke Buluto jauh. Apa nak boleh kamu ke pasar moncek aja jangan tambah jauh. Iya, lebih bagus ntar ke Rambe, nak kalian setengah. Lanjut. Iya, tengah lecen jalan. Ntar ke pasar beli apa-apa.
boleh saya melihat apa Nyari balapan na di Odian. Saya buto ngolok pa sir. Firman. Nyari balapan na di Odian. Kita kebetulan. Lu ada Jeffrey ya? Ada Jeffrey masuk ini nah. Ada. Lanjut bisa ada nang selayan. Lanjut. Siapa boleh saya melihat apa melihat sapi mak nyaman masang mungkin ngocek kan ke abid Tanya sepuna. mungkin saya kombolan kasar si biasa rutin nyon sapora panjenengan saya operator Abi Bunawan. Jarang ranjun. Bang Rusti. Jebok bunton ke ibu. Perpan badan. Langkong impuna. oh ingki Bang Rusdi ingki kan ngereng ngajunan ki kan ini beda saya tak monitor pada wah kebijakan saya pun tercatat kurang daerah rajun kan Dua beluk belancelakaran. Pak. Roger gitu kali kabaran. Kalangkong Bang Rusdi. Udah boleh saya mendapat lepas.